We papa watamseo wangi na mulembwe ali hupa na mulembwe ahupa mbele se kuboni alo papa alo ukani papa norie na kupapa no domula yamwe norie na kuna mulembwa papa ndiyo Saudi Arabia muriende Saudi kuliba bita huru saho muriende ngoli abena fwe kwaku baba bita huru sako mawo wabeyeshi busabe yambulu mali vele nenga kwajanja vele kakuona bayai mai wanga muraso ruha rusame bula uzingotsa hukonata akanata narali huti aterera Utambulo mori wela muambe haterere Benda funako siri jimba singiro Wapesi muli kufunya ufunya ngoli kulira makuwa shina walwalire Pape nebindi bilibila itawe fani kanamba na yesa wangi indi fani kana na yesa Wayesa nafunira shisombe Saudi Arabia Look at the top of his head. Wayakanira Yatako kama ulile kamalai we umungwani umuganda wefe wayakanira amafuki we jisombo cha bosi wo nabwe umwana uwo mugaga wo Papa bino nabitegera ta nabitegera ta we dusemo mwinya uko Papa kuli kumwinya wota Yadwa kuwenda wali wa musana rabo yola kasasiro niyo wambenda umusana yola kasasiro ukakusiruwala Papa na yesele mutu yo muarabu aza hungonya buhonyisi Choka numusani mwene njimu bonatawe Ari umusana yola kasasiro kunyola wana mulembwa na wemba yae balosi bekushalo kubakulonda ko pake Saudi Arabia Papa fane saba indo kabuloki Arita uolandieni Uleke bosi wo leke ni umumwana wa bosi Uto yeselo musondu wa kasasilo kweli na mulembo oli mama chesi Papa ukangalira kumusango tana sendu mundu kumubili kubaza ya Yabono mwana yuku Wakada kungonya ngejiri kuona mbuke ye kufata we na mulembo nganisaki Wame yano kweli unine ndeketo Utebu Saudi Arabia umubushi wa kasasila kuwenda Ulashi ukama yora mirira lano Chokora kuwende manyeni chokora wa kuwele yano kweli Look at the top of his head. Papa watamseo Iwali mama chesa abo nyara wafunende ya bosi wote afadhali Nenyola abo ulikuyi abo ulikwenda nalo kukana kuwesa Papa watamseo Wanji umwana ali kukuloma arishina umwana akumbola baruwaye sabarine bari umubuzi wa kasasilo ndio wamuwendo mwana wewe bubwezi walonda bwanani Indine stress umala Ukatsongela stress tawe Ibwa ya kukomba mushikele Iwe niyo wangombe sembwa mushikele Abo nyara wikaliri kata abo nyara watsa kutapuwe singa kamatsika manyire wao lata Papa na hubono nabitegera ta Ibitegera ta wendena Ari umubusi wa kasasilo mwene umuarabu na mwo mumalingewe Umusana aba mumali Yabono mwana yuku Nafadhali manyakale mwene nyolo wayesele nekalo yeseyeko muarabu Uyesele Saudi Arabia yeselo mumalingewe kweli utegera Ari papa oluhunja tanda mwa oluhungalira busa kumusango Aruli wasawati Indi mutu Igano rurengo likukanira kusimu ukute wa chairman si wanu umuwesi muri papa hukanira ko ninawe Inomba yalo si wanu tawe Imulini chairman si wanu ta Ari nyo muri cyaro shinenywe Kalenga wa LC wana aliotanu nutie nisimu ku office wa RDC ulomori papa hukanira ko ninawe liwo shiku mutambisa Ihuliko ni RDC tawe Ni RDC mulina yeta Pape nandi Saudi Arabia mba RDC tawe Iliwe liyo sitadesi manya bosi wakumilirako kamare Pape nga kasanga amilila amareta Nanga mubiraho namu niki nisilandi Aishe buhata Akumilila amareta aruza ukolo riena Bosi waliko numusole luto wakileko Aliko numwana omuhulu tawe bubwana bwasi bushili busa Wewe ni mwene wa bosi na anuwa ulo washe Nga mulolele ya wahula Papa omuhasali ngo mutuju mulola ho wandikina busa Bawe njeli sunyala wa muhupate ngome wa murusako musetsata Papa afadhali nunjete ngobole sali lengo Ukakururukana ni hayo likakasa siloko karere baruhu kasali lango ase yatawe
umwana wasuta bubwenzi bwa mawe bubwenzi bwa sebu ini wakufura obwenzi ya umuyoli wakazaziro wele wabona kabanda tawe Ish.